Lantur titiangun ing ayang inggih idodane paru pangrengus narang sami sade banget ke sumayang titiang ne mangkin jagi unagang titiang antuk nguning ayang lampah sabda resik sami yaning sane uning ayang titiang boyolian wantah pidabdab ide sang meragulik wikulwe ide sang sabda resik ya dona nyane nur simpang ne mangkin lanturang titiang uning ayang ian mungwing tetujon ide sang meragu pandite maka pitung diri punika boyo wenten lian sangkan lunga ke jagat jawi sani dados jalaran mawinan pandite make pitung diri punika ngemaranen ngungsi jagat Jawa tangke yang wasupati yang tetujon sang sabda resi ngungsi jagat Jawi wantah gumanti ayat ngad pada ring linggih ide yang pasupati ne lungo kering giri Semeru linggih ide yang pasupati inganan genah ide uning ayang titiang wenten rike ring jagat Jawi ring gunung Semeru punika linggih idone ya unda gesantune agama wantah irike ide jenek melinggih ring Semeru nelewang punika daging agamane Niradharma maka yukti pamekasnya nih Mekadi putranide yang pasupati ide yang
Wiradharma nenten wenten liyana. Sampun iku ayo nida Resi sabda wantah pacang nelebang punika sarin-sarin tatune daging agamune nike sane dados tetujon sabda resine maka sami selamine maring Jawa ne mangkin lanturang titiang nyari tayang makeswen ide pandita maka pitung diri punika wenten ring jagat Jawi ya. Ocia pada nur sami ide sang sabda resi iri kering jagat Jawi uningayang titiang maka pitung diri sampun munggah dhuwur utawi sampun munggah taruna Betara geni rares ngucap ne mangkin cari tayang titiang putrane desane ka pertama inggih punika Betari Geni punika sane uningayang titiang Brahmana Pandita nuling ambil ide Betari Geni kemanggahang rabi keambil oleh ide Brahmana Pandita utawi sane ketah kasengguh ide Empu Geni Jaya resampune mo jatuh karmi sampun sang kalih diri Betari Geni rauhing Brahmana Pandita sampun mahangkep bulu sampun merabian Brahmana Pandita nganti pungkur sampun Brahmana Pandita merabian sareng Betari Geni irike raris ide meseh aran utawi meseh bungkusan Empu Geni Jaya sesampun Brahmana Pandita ngambil rabi sane mepesengan Betari Geni irike raris ide Brahmana Pandita meseharan ide mepesengan ide Empu Geni Jaya kita lengani ngaji
wantah puput sekadia sapunika mungguing pemargin nyane sane sampun kesinahang ring daging lelepihan ring daging sastra ajine ya. Apaan wangun di tiang danawikan wantah puput sekadia sapunika mungguing pemargin sang sabtursi pemekasnyane ide empu geni jaya gumanti rari semeton titiang umat Hindu sedarmo sane durung kuning mangde meresi dayang tatas pawikan kadida yang geni jaya ne mangkin lanturang titiang uning ayang makadil linggih ide yang geni jaya nenten wenten diana yang putra jaya sane kaping kalih uning ayang titiang arin ide yang geni jaya wantah mepesengan yang putran jaya sarang ne punika mekadi sang meraga wasman sareng kalih diri puniki yang geni jaya kesarangin antuk yang putran jaya kalau nuju di Semeru malinggi rikalone ide sang meraga empu punika malinggih iri kering Semeru kalau itu dina baca raris rikalone nemunin punika raine sane kelintang luwih dina sane kelintang becik pisan ida yang pasupati rikala dina sane kelintang luwih punika makadi linggih ide yang pasupati sahledang ngeruntuhang pengandika ngadat lah sambungan baru mau wus untuk nggih sambungan kita nonton balik mau wus sambungan berangkat di sini nggih pangkur dan kok di pangkur alih dan doang tiang ben pat kon dan dijual ya sing nyari bu hilang pemanah nah hijau tapi makan
Pangkur di sing ada ben pat-pat sing ada. Hah?